Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jill iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay na, kablaawan kayo pa nga awan labas dita istasyon ti radyo. May saakmat kadag itinaayat adumdumngeg iti programa yo. Isu an naawis materiknak nga agipatulod iti pakasaritaak. Napukawanak iti trabaho, gapo iti pandemya. Isu an nagawidak ditoy lugar mi. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Jill. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agigat ka ano nga ilimod ta ti relasyon ta. Sapay la ko mata maawatan nak Gino. Diyak kayat amaamon ni tata nga adan kayan ayat ko. Anya? Ay ayatan ka Gino. Di ka agdanag. Dumtang tulat ti aldaw amayam-am mo ka kani tatang. Sige, Jill. Maawatan ka. Kanayon tamot nagkita. Saan ka di? Wan. Tilaan ko makayat ko. Nawayak as sumarongkar kan kay Jibalayo. Gino, mabalinak matlat nga itulod iji balay. Imparang ko ngamin kani tata nga gayem talaeng. Basta ka di. Wan, nawaya ka lata nga umay iji balay. Basta di mo latan ipadpadlaw nga adda relasyon ta. Kasinsin Jill, ni mat Gino din ang itulod kan ka itay diti balayo. Wan, kasinsin maymay. Kaayan-ayat mo ka din ni Gino? Kasinsin? Anya mo't a klase asaludsod dayta. Saan ko akaayan ayat ni Gino? Gayem ko laeng. Sigurado ka? Apay akasla di mo patyan timbagak. Kasanumat ngamin. Sa bali tinadlaw ko kada kayo idi intulod na ka dito'y balayo. Anya ngamin dayta anadlaw mo, kasinsin. Nagpasig kayo iti tunggal maysa. Langayo ti agayan ayat. Anya? Ibagam ngamin ng tagpayso, kasinsin. Diyak mat ibagbaga ka ni tatang mo nga agayan ayat kayon ka ni Gino. Kasinsin, talaga nga awan ti relasyon mi ka ni Gino. Dayta ti agpayso. No kasta? Simangpatan dito'y lugar tayo ni Jill, Maymay? Wen Levi, idi pa'y na minsan nga aldaw asim mangpet. No kasta nga rod, mapanak iti balay ta. Kumusta man? Nabayag ngamin adyak nakita. Pinanawak itay ije balay dangag may maysa. Mapankalatan no kaya't mo akumustaan. Saanan? Mabainak? Oh, anya ko matipagbainam kat kabagyam mat. Basta, mabainak. Saan ka di ka anak ang matan ni Jill? Gaputa kapidwam ni Uncle Tomas? Wen, kanakak nagpaiso ni Jill. Ngam, jak kayat nga awagan iti kaanakan. Gaputag katawanan kami lang. Sa bagay. Kas kumakan ka. Kapitlok ni nanang mo. Iso akaanakan kamatan. Ngam di kamat kayat nga awagan iti kaanakan. Gaputag katawanan tamat. Sa bagay May kunaklatan kan ka. Bueno, kabagyan. Gaputag kabagyan tamat. May latan tiyawag mo kanya. Inauna aksa pa iti talong aldaw ngam iti sika. Ha? Itay pa'y nga agur-uray ni Gino ijay ruwar, Jill. Wan tatang. Apay adi mo pastrakan dito'y balay. Kaasimat nga agur-uray ijay paraangan. Sapay nagpudot ti panawan. Saanan tatang? Rumarak matlaengan. Sa dino ayati papanan niyo adwa. Mapan kami man iti ayan dagiti babarkada mi tatang. Palubusan ka arumwar. Ngam, saan kang agbaybayag iti papanam, anak kaw? Wan tatang, itulod nak tumatlaang ni Gino dito'y balay. Nasayaat nga rod no kasta. Kababain pa'y kitten ka ni Gino. Umay nakasukunan, kan itulod dito'y balay. Nasingpet ni Gino agayam ko tatang. Iso nga awan ti parikot ken kuana. Naragsa ka pa nagkasangay mo, Manong Tomas.
Agyamanak, Levi. Ingka mangala iti kanam ijay lamisaan. Wan manong. Ne, si Kamat Gayam, Levi. Kumusta kan? Sikatirong ba nga kumustak? Nabayag asaan ka nakita? Gusto pa'y dayta pa nagkinumus tayo. Kuyugam ni Levi, amapan mangala iti kanin na. Wan tatang. Ayam amok kada kayo ni Levi. Uncle ko, takapidwana ni tatang ko. Ngamjak awagan iti uncle, tagkatawanan kami laeng. Hi, Levi! Hi. Basit samat ten tininuman yung arak. Wan nga rod, basitan. Ngam magtugaw ka ba ya? Agiinom tayo kada Jill. Sige. Numay busti arak. Siya kung tigumatang. Anya? Ay, kababain matkan ka. No sa kapay lang tigumatang, Levi. Sana parikot na ita, Jill. Arak lang matikatangak. Tadumat ng tipulutan. Kasi mga daytoy, kurangan din naman tayo. Naku na kitaya na siya kung timapan gumatang iti arak. Sumurutak mat, Levi. Kuyugan ka amapan gumatang iti arak. O sige, at dalatagan ka, Jill. Kasano nga rod? Kurayan da kami kini Jill. Tamapan kami gumatang iti arak iti tiyandaan. Apay nga, ijay pa'y tiyandaan di paggatangan ta, Levi. Naibusan tila ko da nga arak dito lugar tayo. Iso nga ijay langan tiyandaan ti paggatangan ta. Levi, apay pasaray kita anak. Imbes ati kalsada ti kitaam. Jill, nagpintas ka lata. Anya? Kinapudno na. Inururay ko ti panagsublim dito lugar tayo. Maragsakan na kidinamo ka nagawid ka. Anya ka din na itang ibagbagam. Apay ko mamaragsakan ka anak kaawid ako dito'y lugar tayo. Apay nga sardang mo tilugan, Levi. Jill, pakawanan nak. Jakon malapnan tirik nak. Idi pa lang nga kursonata ka. Anya? Dahil tatipod no, Jill. Agayatakan ka. Nabayagan amarikrik nak daytakan ka. Inigamang mo tanti imak, Levi. Ay, ayatan ka, Jill. Levi. Apay, anak kaw. Ijay latan balay da Levi, tinakaiturungan ti matam. Ha? Da kayo matgayam, tatang. Apay aya, anak kaw. Saan ang mapugsa ti panagkitam ijay balay da Levi? Urayam ayan ni Levi. Saan, tatang? Apay ko mga urayok ni Levi. Mas daawak lang amain, anak kaw. Nakaululimag ka. Kaslaawan ka iti bukod mo apanunaw. Ala, tila madmadlaw yo. Gaputa nakakita akon iti balay da Levi, ururayo kon. Anya nga iti amok, anak kaw. Pugpugtuak langan takasanaw. Di ka pa yan agkiram nakakita iti balay da. Ala, da kayo talaga, tatang. Wan gayam, anak kaw. Rabiin edi simangpet kayaw ka ni Levi anapan gimatang iti arak. Sa dinaw tinapananyaw. Matuukan pa yan dagiti babarkadam amang ururay kada kayo dito'y balay. Ha? Idi saandan ang makaados amang ururay kada kayaw. Nagpakadadan kanyak. Kwa, tatang. Nagbayag kayo nga main anapan gimatang iti arak nga inuman nyo kadagiti babarkadam. Ayan ni kasinsin Jill, Uncle Tomas. Nagkuyog damat ka ni Levi. Jak amaw no sa dino tinapananda. Nagkuyog damanan ka ni Levi, Uncle? Wan, may. Anya ayat ibagam ka ni Jill. Adala ko madamagag kan kwa na, Uncle. Ngampi manaw matgayam. Kapampanaw dalaunay. Ang mga numabayagan dapay iti papananda. Ay, o sige, agsubli aktulaangan diti balayo inton nakaawid dan, Uncle. Wan, may. Nasaysaya at pay.
apag iso ti pa nagpasyaryo dito'y balay, Jill. Leve. Apay nga min, auntie. Nagluto ak itinagado a pansay. Kuna nga min ni uncle mo nga umay dagiti katrabahuan na dito'y balay. Ngamsan damot anatuloy. No kasta nga rod, ado ti mamerienda? Ay katuan Mala, da kayon timangan iti pansay. Ta saan mo tin anatuloy dagiti sa nga ilik. Sapay nagado tinaluto. Sana parikot dayta, manang. Kanan mi amin kini Jill. Ala, makamu kayon dito'y balay, tadabit papanak. Sa dino ti papanan nyo, auntie? Ay na, mapanak makikaro ba Agawid ak tumot laeng. Iso ada kayo pay lati makaammo dito'y balay. Agyaman nak tasimmang pet kamatlaangan, anak ko. Adalaman ti Rabi nga intulod na ka ni Levi dito'y balay. Pasensya kayong tatang. Narabyan kami ka ni Levi ang nagawid. Sa dino ayati na pananyaw, Ijay balay ti kabagyan tayo, tatang. Saan mi mutan anapuutan ti panaglabas ti oras? Ala, ingka nga roden maturog, Jail. Madanaganak lang amain. Tanay, Rabi iuna yan. Kat di ka matla agawi daw. Jail, di mo ka di mangmangag ti cellphone mo. Itay pa nga agun unay. Ni Gino ti umawawag, tatang. Ay kat sumbatam amang ano na patagmat ibagana kang ka. Nagsardengan, nauman nga umawawag kang ka. Kaslawan ti ganas ko makisarita ken kwa na ita, tatang. Iso ajak pala sungbatan ti awag na. Ha? Gino? Anya ti aramidam dito'y balay? Kahit ka kumakasarita. Apaya di mo matansong batan ti awag ko ken ka. Gino, saan adito'y balay ti pagsaritaan ta may papan iti day ta abanag? Pangasim. Uray di na kon pastragan. Nadala kayat ko amamuan. Gino? Ay ayatan na kadipay wano sanan. Ha? Sungbatan nak, Jill. Adun adaras ngay nawagan ka. Gampulos adi mo sungbatan. Gino, pakawanan nak. Anya ti kayat asawan ti panagkid daw mo iti pamakawan. Waswasan tan ti relasyon ta. Anya? Pakawanan nak. Ngamawanan ti mariknak a panagayat ken ka. Kasla naglakala ti panangibagam nga awanan ti riknam kanyak. Sabay la ko matamaawatan nak, Gino. Nagbaliw ti riknak. Kat saan kagayam nga ay ayatan. Pudno ka di daytang ipagbagam. Kalat dayta desisyon mo. Pudno. Talaga asan kan nga ay ayatan. Mabalin ka di amamak. Adda ka din kasukat ko di tapuson. Ha? Sumpatan nak. Doawanan ti ayat mo kanyak. Asino nga ron ti lalaki anang isukatam kanyak. Gino. Asino? Ibagam ko makanyak. Jill, adda ko maibagakan ka. Anya dayta, Levi? Naamiris ko adakas dayto yung araramidan ta. Kababay numaamuan dagiti kakabagyan ta tilimad a relasyon ta. Ha? Ay ayaten ka, Jill. Ngamnas kan awaswasan tan ti relasyon ta. Anya? Jill, ibaga kong tipudnukan ka. Makadlawan dagiti karuba, ken dagiti dadduma kakabagyan ta. Anya? Itata na sa papay. Putdan tan ti relasyon ta. Sapay la kumatagkin na awatan ta. May papan iti dayta abanag, Jill. Tinalikudan kan nagulbuda kini Gino. Gapo itinalaos a panagayat ko kini Levi, Mr. Lonely. Ngam iti saan na nagbayag, winaswas mi matlaang ti ayan-ayat mi. Nasakitanak iti husto, gapo iti dayta napasamag. Mariribu ka naklauna yan. Jakon ammo no anya ti rumbeng nga aramidag. Ibagbagak pa yan iti bagik at jakon kayat ti agayat pay. Ngam mapampanunot ko latta ni Levi. Uray no agkaruba kami,
makarikna aklat ta iti iliw kan kuana. Nang runa kat naanos kan nadungo kanyak. Kat aging gaita, agayatak pailakan kuana. Agyaman iti anos yu anang yurnos iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Jill. Agyaman kami mat iti impatulod mo apakasaritaam pagayam a Jill. Husto launa iti desisyon ni Levi. Agkabagyan kayo. Nakababayin iti pamilyayo, no maamuanda ti relasyon nyo. No napaay ka man kan ayat, daytoy ti tandaanam. Ayat tumatlaang timang punas iti saam, ken ladingit nga ingkalinakam. Patsyek adumteng tulatta ti lalaki at talaga aparakan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jill iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken iti met direksyon Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo